crkva Svetog Nikole, selo Bašmakovo, regija Kaluga, Rusija. Visoki crkveni zvonik. Zvonik se sastoji od 3 kata. Donji sloj završava na polovici visine stupova. Zvono je visilo na gornjem katu. Stojim unutra, ispod zvonika. U stropu od opeke nema otvora prema vrhu. Nema ni stepenica. Ovo su vrata glavnog ulaza u crkvu. Kako se popeti na zvonik? Prema vjerskim pravilima potrebno je zvoniti nekoliko puta dnevno. Da, moraš se popeti kroz ovu rupu. Ali rupa je probijena u svodu od opeke. Vidite slomljene i razbijene cigle. Oni tako ne grade. Ne izgleda kao stubište zamišljeno tijekom gradnje. Razbijene su iz cigle u zidu. U zid je zabijen željezni nosač za držanje rukom. Popeo sam se na krov crkvenog aneksa. Popeo sam se kroz razbijenu rupu u svodu od opeke. Čini se da je ova niša izbijena u zidu kako bi se osiguralo drveno stubište. Ovdje na ovom mjestu. Očito nije urađeno po planu arhitekta. S krova sam ušao u drugi red zvonika. Ostaci stubišta, drvena greda. Išli smo u stepenice. Kakav užasan nered od drva. Kao da je to napravio neki ludak. Ova željezna armatura steže zidove zvonika. Kako se konstrukcija ne bi raspala od pritiska luka. Drvene grede ne mogu se postaviti na željeznu armaturu. Ovo je strukturno netočno. Užasna domaća izrada. I izvana ne izgleda lijepo. Da bi zazvonio, osoba se popela kroz rupu probijenu u svodu. Zatim je osoba ušla u drugu razinu. I popeo se više kvrgavim drvenim stepenicama. Hodao sam po klimavim drvenim podovima. I kretao se oko ove strašne građevine. Što nije bilo u planu arhitekta. Ovu drvenu noćnu moru kasnije su napravili nevješti graditelji. Postavlja se pitanje. Zašto arhitekt nije projektirao normalno zidano stubište do zvona? Cigala je bilo dovoljno. Ima dovoljno mjesta i za stepenice. Odgovor će vam se učiniti kad je zvonik izgrađen, nitko se nije htio popeti i zvoniti. Ali onda se sve promijenilo.